am ba chanta mal mo aso mi ne bjata mal ma to be yel man wo lo la amliya nim mo aso bola pa ya ka be lo amliya ori kalam paani ka tama yela ma pia me mas mara pia karwa impi ka bi yelma zon ka ni haka soyamba me mas soyela wa ka yapa ni sal kam ni yanya no sati di o wahla nyuar to ama zon pam chela ban no ba ka gore shap kwakya mbor ne bo cheben be berlo shele mango zami yeda ban bienen te cheka kundung bang manga panda wum so yansa be yi halkap to zo chan fonda to bonya zon be labna nyanga ne betang ma pa kwam wonin tam ka twenkelim ya di yipolo en wil ka ban son kam de vende la bana nan be wa ba yu akaton wel ban noya yela won pa kwam ko yu ne salim bor faako culture production fonda kan wayina zunyong lana 1 and 2 Zululana, tama biagu zululana. Kule to aka de shamba Ma bubu ma. Ala bu bala fre o ko ni rabi na be na kula Kanyen dayan bintlam bo ma man bumba. ni jela ma bis kulan na ala aku ba ko bok ma ni de na sinyanga ka ko ba ko gbalba kable atu ma barna pam ka bang she zon ai ko soar no na mishaw ya se ba te ne ka ban fi ni ya ta bi misa ni le bitlani ya shama yes asara pire la normal Allah are yes tlar be ala lore borni putaba Dideni yala dadam ni se kam ke be ma kwabla ni yam bergaba de bedila minna wusani wani to aka a ban yar gon yak tiro won wallala na won biya ne sala Dene tambe forest ma ne vanyuro ku pian palle mami mi yon to kwar farpa izo ti to ku tiana yen lo la farna kpalang ka te shiri cha ka na ku kwa farma nye bon ku kpa na di kana yina ke nye bandir wutma kanti aje kai to ashele anya man sunne ne piebo ti mo bana na zo man jarbu mi yi ya to la be yo ko tuno jarab Gala tete ka guzi Said Mr Ibu Bibata Munira Balankpa Naila Mr Wanwe na bampa wande yala ammi bon ko harsini kase su to akampune de zabo ma be Nasara production tamal bolle pa ko kurlo ge tu dun dwel man tan kwasila gombe ya dadal zunyon la 1 and 2 Zululana, tama biagu zululana.